Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Ke tlo recap izingane zesithembu. Maye no boletse le Mpumelelo gore taba ya Isithembu yena ga a kwane le yona ka mokgwa e leng gore Mpumelelo o e dira ka gona o bona o ka re Mpumelelo o influencer ke papa gago gore a tsene ka gare ga Isithembu jalo o mo kgopetse gore a ka sepela ya go bolela le motho o mongwe a bolela ka maikutlo a gagwe a lokologa a bolela se sengwe le se sengwe e leng gore o nyaka go se dira gomme Mpumelelo ka ge e le gore maago mo advice gore a ye go bona motho e leng gore a ka mo thuša o e leng gore o tlo lokologa ge a bolela le yena. Mpumelelo o sepetse a ya go bona ba Bantabe ge a fitlha kwa a napa mo hlalosetša gore yena o bone gore o tlo nyaka maele go yena ka ge e le gore go na le magare ba e leng gore a tsebalega a mabedi e le go Boyokasi Tirelo gomme o re bona ka ge e le gore ba tlile o bone gore ka ge ena e le gore o rata go tsena ka gare ga Isithembu ebile ke motho e leng gore yena o ithatela basadi for the first time ke kwa monna o e leng gore o tsena ka gare ga Isithembu a bolela gore yena o rata basadi a sa bolele gore yena e ka be le gore o tsena ka gare ga Isithembu ka lebaka la badimo ka lebaka la gore baba mokhulu wa gago mmoditše gore a nyale basadi ba babedi gore koko wa gagwe ore a bolela gore kore a bolela ditori tše e leng gore o nyako shader taba ya gore yena o rata basadi jwale Mpumelelo o no bolela nnete gore yena o ithatela batho ba magarebe ke ka lebaka lo e leng gore yena o nyaka go tsena ka gare ga Isithembu gomme ba Bantabe a mmotša gore e ka be e le gore ge o nyaka go tsena ka gare ga Isithembu ke magare ba makaya e leng gore o nyaka go feleletša e le gore wa nyetše gomme Mpumelelo a re yena o nyaka go bona a nyetše digarebe tše 7 o bona e le gore moo ke mo e leng gore a ka tla kgotsofala ge a ka nyala basadi ba e leng gore ke ba 7 ba Bantabe ba napa mmotša gore ge o re o nyaka go nyala batho ba 7 and then e ka ba e le gore influencer ke eng ke papa gago gore o tsene ka gare ga Isithembu goba ke eng se e leng gore sa go gapeletša gore o tsene ka mogare ga polygamous wena Mpumelelo Mseleko. Mpumelelo a ke gapeletše ke papa goba ka kgahla ke se e leng gore papa ka wa se dira se ke se dirang ke se dira ka lerato ka ge ke boletše gore ke nyako feleletša ke ba le basadi ba e leng gore ke ba 7 a napa mmotša gore a e ka ba e le gore ge o e ba le bona batho ba o e tlo ba nyala e ka ba e le gore tšhelete yona o nayo na o tlo kgona maikarabelo a go tsena ka gare ga Isithembu ka gobana ka gare ga Isithembu go šetše o nyala basadi ba e leng gore ke ba bantši go tlo nyakega tšhelete yona o na le yona na. Mpumelelo a sega a bolela gore yena o na le yona tšhelete a se gore o lebeletše di-business tša ka ga Mseleko yena go na le ka site mo e leng gore o dira tšhelete ye e leng gore e tlo kgona go mo thuša a kgona go support-a magare ba e leng gore o ratana le ona le ge e le gore go sa tla ba banyetše o bona e le gore o tla kgona go ka ba thuša ka tšhelete e re gopola gabotsebotse Mpumelelo o bontšha e le gore wa hlaelela ka ditšheleteng ge ba Bantabe a šetše a mmotša ka tšhelete gore go na le se sa setšeng a se suspectile gore wa ka be e le gore tšhelete yona ga a nayo o šetše a mmone gore go ne le mo e leng gore o leka gona mola e le gore mmage le mmaene o boletše gore Mpumelelo ga a ne tšhelete o mmoditše gore o swanetše gore o bereke gore o tlo feletše le gore o ne tšhelete ka gobana ga o nayo. Mpumelelo ke yena e le gore o ja ke ditlhong o bolela gore yena tšhelete o na le yona mara ga a se nayo ga a nayo o swanetše gore a dire gore a oketše gore a kgone go ba le se e leng gore o sona kare re a bona gore ngwana Boyokasi o dula le mmaene ke yena a bolelang gore ke yena a thušang ngwanola ka dilo tše dintšhi yena le baba Mseleko. Mpumelelo wa hlaelela go ka thuša ngwana Boyokasi mola e le gore Tirelo le yena o lla gore Mpumelelo o mo tshepišitše ditšhelete gore o tlo mo hirela neni ge ya sekolo next year mara Mpumelelo o bontšha e le gore tšhelete a neni ga a nayo ka ga ba mmoditše gore o swanetše gore a tla dule Mzumbe gore a tla kgone go thuša gore tšhelete e se ka tla ya ba ye ntšhi finance ya pala o re ge a ka sepela ya Joburg ngwana le gona ka mo
e tlo ba mathata ka gore tšhelete e tlo oketsega go kweša gore Mpumelelo ke nnete tšhelete ga a nayo o sa hloka o sa lokiša mola le mola o tshwanetse gore a no bolela gore nnete ke gore tšhelete yona ke se humane mara ke nagana gore ge mengwaga e ntše e ya ka mokgwa ke planneng ka gona di-business jaaka di tlabe di godile mohlomong ke tlabe ke ne le tšhelete a je pride a e latlhele ka thoko go swana le ge e le gore o boletše nnete gore yena o ithatela batho ba basadi and then wa Ndabezitha ba mo itšha gore ka ba e le gore wa itšhireletša ge o tsenela tša thobalano le makgare ba e leng gore o tsenela tša thobalano le bona na Pumelelo a napa sega a re ya ke a ditšhireletša ge ke na le magare ba ka ebile ke swere dilo tšeo ka mogare ga beke jwale a re ba tsena ba ba pregnant bang e le gore wena wa ditšhireletša ge o tsenela tša thobalano le bona na a re go no diragala gore ba be pregnant a napa a re e le gore e le ba Ndabezitha a re Mpumelelo mpotše o šetše o ba introduce to each other basadi ba goba o dirile jwang na o šetše o boditše Vuyokazi gore go na le lekgarebe le leng gore ke tirelo and after wa mmotša gore go na le lekgarebe le ba reng ke Nosipho na goba o dirile jwang o tse gore Mpumelelo yena go bolela nnete e Sethembu a se a ba se kwešiša gabotse o no tsena ka gare ga sona mara a se a ba se kwešiša ge e le tlhompho yona for nna ke bona a se nayo ka gare ga e Sethembu ka gore la mathomo ge a tlo tsebiša Vuyokazi tirelo o thomile ka go tliša tirelo pele gomme a tla le Vuyokazi ka morago mola e le gore ba swanetše gore a tle le Vuyokazi ge a fetše go bontšha Vuyokazi gore Vuyokazi ke nyaka go bontšha lekgarebe šele ba re ke tirelo and then ka mo ke ka mo e leng gore le tlo re ge le tla go mpona la tla la mpona gona yena o thomile ka tirelo go mo Vuyokazi o ba tshwenyegile ka seo gore bo santse o thome ka nna pele bona o thoma ka motho e leng gore o tlile ka morago ga ka e ka ba e le gore seo se dirang keng a napa re tlogela go belaela and tirelo le yena o ba le proud ka seo gore nna ke nna ba ntlišitšeng pele mo o swanetše gore a thome ka wa mathomo pele a latetše ka wa bobedi go ya ka nna gore ba tle ba kgone go hlomphana gane bjale ge go le ka mokgwa a senke a tsebiša Vuyokazi gore Nosipho gona a zanka a tsebiša tirelo gore Nosipho gona ba no bona mo TV gore go na le jiji le e leng gore yena sorry Mpumelelo o nyaka go lenyala as a first wife and then bona ba tlo tla ka morago mala ba re bone tirelo a mmotšiša gore e ka ba e le gore wena o tlo kgona na se e leng gore wa se dira na ke kwa ba re go na le gore wena o re go na le jiji le e leng gore o re o tlo lenyala rena re tlo tla ka morago e ka ba e le gore taba gago keng Mpumelelo a senke a araba so se bontšha gore le yena Mpumelelo o no nyaka go tsena ka gare ga polygamy e le gore a se ba a kwešiša gore ba dira jwang mara mohlomong ge nako e ntše ya o tla kwešiša ka ge e le gore papa gago ke yena e leng gore o diedile pele ditaba tša Sethembu e sa le ngwana o sa gola mara ke di botša gore ge a thoma swara 30 go tla be go diragalang ka bophelo bja gago ka gobane ba Ndabezitha o bontšitše gore o bontšha o kare ke motho e leng gore ga itšhireletše ge a tsenela tša thobalano le magare ba mangwe mara mohlomong kwešišitše gore o swanetše gore a ditšhireletše ka ge e le gore malwetši ke a mantši gane jwale a go nyakego gore ka ge e le gore o re yena o ithatela batho ba basadi a no tsenela tša thobalano e le gore ga itšhireletše ke tšona tšeo tša Izingane Sethembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ta-da.